از اینها یکسر بچمه جم برای روجولات محمد کزماز جئیله هل گلمه میبنیرن او یدوی درباره ده چج مرا ببیجه دم باش برایس کزماز تو بخیر هاتی روداوی و سریل سردوزگری دا گلو جاره کدن جبو کو دوسیه یا خوشکاته جنو و بی وکرن و لیکولینه که هورتر لسر ببه؟ بله سرلیدانا ما به گریدای دوسیا گلستان دوز پیشکتنا وی اف دمی داوی ده پرس سری ما چیکر یعنی ام دبین سردم سلام سرلیدا دوسیا کسی کاری خونه کرن و سی روزا خوشکام ساق بو دست ناویشن نه سروی رد کربون که محمد هون چه وزانن سی روزا روجولات ساق بو بریا کو جانی خوش دست بده؟ بله یعنی کسی uzman کت اوتوپسیا خوشکامن بیرم ده هفتی تنکر خوشکا خود دیرجی مبیره دویمی مگو بلا اوج شاهد بی هر دو هفتی تنا ده گو خوشکاوه گوتنا دی روژا سیا لحظه دورا نیورو شفقی وی دمه ده حتی وی دمه ساغه وی خود دوی خود گوت و حتی جبر وی گوتنی ما وی دمه اونا نانی زمان ما گو بره راپورا عدلی طب درکه ویش برکو که نکی ماسیه چشتکی دیه یعنی چشتکی مزنه سی روژا ساغه و دست ناویشنی بله ما گو دا دوسیای نگوهرینن ما سکنی لی پش دوسیا اوتوپسی درکت هیچ گرکه هبه یعنی uzman herkes zani gereke rapor de kengi jiyana خوش دستایه او دیروک او دم gereke havane او ne nifsan بله که محمد تذكريه نكيجي بحثا بيونديا روجولات و گلستانه بکه هوالين هفي نزيك بون پشتی کو گلستان وندا بو روشا روجولات چوا بو د عالیه درونی ده چوا بو بحث دکر بچرنگی بحثا گلستانه دکر خبر آویج و مسئله هبوج نزیک و؟ بله یعنی حوالی هفی نزیک و کمونجی گوتن و دیزانه بون نزیکی هفن دم پیشی ده از روزنامه‌وان بوم من خبره گلستان چیت کر ریشانی مددال وی کسی را باخ و ام حالو بکن لی چقا دم در باس بو سر گلستان ده اف در نکت حولی اف سرگرتی ما چقا دم در باس بو وجه جی ندخست باخ و جی دور کت یعنی جانا من مسئله دوکر گلستان زیده ندخست باخ و اما زیده سر پاندور کر جبرکم مثلا دگوتن پیرا درسی می گلستان خوشور آوشتیه کسی دیگران جور قطبون چون خوشکامن مثلا لور هیدما که محمد گلی یعنی روجولات زانی بو گلستان بچرنگی وندا بویا دسته کته ده هيا بحثا والی بحثا کره والی وان هورگلیان دکر گلو های ویجه هبو تشتكي حالو تدمج مرة نقول راستي يعني تشتكي حالو زانم بركي زان بي نقول بي امفان زان افهمشي برس جبو ماجي برسن لي قوتنا كولو تدمي جمرة جمال باطيرة نكر يعني از چمات برسم جبركو هون دبينن دوسيا ده والي او كسين در دوراوي دما بهيستنا هناك آگاهدارن هناك هاي واجبه مسألة هي حمو برنگكي بيدن كرنا يعني جبر مثلا روجولات مروف بچكي شكو گمان جويجي دكا والتلفونا روجولات تماشكر پشتی مرناوی د پیامه و د واتساپا و د اون راستی تشتکی هاتن گلو راست مل تلفناوی میزاند تشتکی ولو گورا ایت د پیامه و د گراندنی و د تشتکی ولو شپه دکشین البرچاو مندی تراستی دبکو جی بربن یعنی تلفن خود مالش براستی اما بریوی تشتکی حالو بویا نبویا هاتیه گراندن تهدید تشتن بوبن نبوبن وینا راستی جمره تشتکی ولو نگود اما ام وینا جی تین زمان ام نابیجن صدی صد
گریدای گلیستان اف دوسیaya da aynı kesin. بله Belki grêdabûna wan nîne jî em vênan tam newêne ziman bila şaşîtî nebe ama îhtimal heye Rojhilat belkî tiştine Gülistan jiyan kiribin tiştine wilo hatibê serê wê ya da jiyan kiribe ya da tiştin zanbê ev ji bo me pirsin zêde piştî va 10 heftiya ev zêdetir bû. Berî wê jî me difikirî me digot yanî çima gelo sê rojan nagerin saxa ev pirs bû û adî jî şikandinek li xweşikam li bajarê Dêrsimê dest pê dike. Dema zanîngehê piştî zanîngehê dawî dike û ji wî bajarê dernakeve em difikirîn ji bo Gülistanê hevala wê nexuya ye ew bandorî serê heye naxwazê derkeve lê ev rewşa dawî de gelo tişnedî jî hebin belkî em nizanin. بله یعنی پشتی خوندنا و خلاص بو لدرسمه هر دما روجولات چه قاسیما؟ بله زیده 2 سالا زیدتر ما چه دکر؟ کار دکر؟ بله کار دکر لأوتله که یعنی ماموسته ت کاری ماموستیه نکار بو که نتکر ت او که درفته ولو تنبو لأوتله لفراغ دشوشتن یعنی بله بله دوانه که خوانده کار فراغ دشوشتن بسالا ev kar dikir. بله تندرستیا وی چاوا بوکه که محمد دالیه درونی ده بتایبتی؟ بله یعنی آلیکاری دستاند رخی داوی سیانسی و هبون دستاند یعنی چته جیان کری ام زانن جی نهندکن یعنی ام دین زمان رخی آبوری بگرن رخی ماموستتی کاری خونه کی و هوالاوی و رخی مالبات رخی politik de doçber kirin yani mesele mede hene em vana têne ziman lê ji xeynî wê çişnedî hene xwem servat disekin gelo hene em vê pirsê dikin ji bo wê demê dawî zêde ew jî distand yani alîkarî distand da psikiyatrî de em vê têne ziman em vê de nakin ama çi bandor serê bû hate vê rewşê gerek em ser vê bisekinin û daxwaziya me jî a me gehê me kir do yek war sê roja çima û negeran ev em neabêjin kêmasiye ev sebeb em difikirin em bersiva vê sebebê gora xwe didin ama gelo çinedî jî hene nîne em wê nizanin em ser wê disekin û duwa jî piştî dosya hevala Gülistan gelo Rojhilat mînak ne çişne halo jiyan kiriye li Dêrsimê hatiye serê ya da çiştin zanî em bersiva va dixwazim ew bikin û a dî jî em vê jî têne ziman ne ji bo Gülistan û Roj tenê ev ciwanê me çawa têne vê rewşê çawa têne vê rewşê ser vas werê sekinandin û hem bi rexê civakê hem rexê malbatê û hem rexê hikûmetê yani dewletê em gerek em vana bêne ziman. بله هون بهێڤینە تشتێک ji vê dosyayê derkeve? Duh me hevdîtin kir îhtimala sê roja çima negeran işte qemera heskîfê dibe naxebitê mobese neaxtîfe ya da kulîbal wir jandarma heye 24 saeta nöbetê dibe em digirin ama dosyayê de tune gelo çawa xweşkam nedît bersiva berkî vî rexî dosyaya vê a negerandinê berkî em îhtimal dikin vebêj berku çekî vekirî bûn ji axaftinê re û me wilo fehm kir ew vebê a duwa xweşkam çawa hate vê rewşê li Dêrsimê çi jiyan kir vêna gora me fehm kir ê hêviya dosya Gülistan sekinin ta me wilo fehm kir em hêvî dikin pêşketin çêvê û em hêvî dikin ev yani em mînak nihew em bêne ziman xwe Gülistan nayê roj nayê ama ev ne qedera Batmanê ye ne ayê Lihê ne Dêrsimê ye civaka me de li axa me de çima ev ciwan halo jiyanê qut dikin em vê jî em têne ziman rast. Belê gelekî spas bi Rêz Mehmet Kızmaz birayê Rojhilat Kızmaz tu ji ê lihê mêvanê me bû zor spas.